Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Rabbi hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin. Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Pengeningku ku Allah dia gaya kia betia sa Qur'ana wa tatanutu dutuku mga hafid ang ustad punitan ko Allah so piset timana na beta nga miya betia iyan na palayit nutu tarima no Allah na tertak penian na mabeloy asin dewa maliwanag alukstan waya kakatan wa si Haji Abdul Jabbar Kukubanian. Amin tanutu Allahumma amin. Yang mana Allah agian kaya mabubuat ta'lim tanu kana betanu pembatas so ta'lim tanu mabududu kenapa ini akan pekabubu kakajim beling aku samarawi ayah kapakabubu tanurun na dia gaya beta dimantu nana besta apantag sa agama na kailangan na mabubo inuto na uding kapakabubo na sa mga pagtawiman to na gumagedang siran sa mayaw matenggo ko agama na basta gumagedang matawa isa mayaw na mapapasyo oay wala panilawan naging gutuwa kapag imam apian ni kabut kapi yang kay kabut ya sa Quran kata surat 35 terawitan apian ni kapi yang kay kabut ya na andudun ikapakatas usak buka na tidun kumada bala peleg-leget wah ato ni maan na ang kutuwa legetiran na ayaw tafsirotuna sa satiman maluka tengka gitu lagi mabugi yang gana nakabati sa khutbah Jumat api dun ikini pamasig na kaum kami ya kapia ka penik khutbah na andi kapakatasian na ilang na sumada kalataw kapane dumyusu oay na pamamakinigeng kasirang kapalayap sigung na sudong tulong na lumalang ang ugay na punggugubun ano di kapakatasabaw nagito'y sabag aayam apiya si kudai na basta aagama na kailangan na mabubag koto penalamatan namiya wata amiyaya si saripa dan makaalang sa baluy ka bigyan ako niyan sa malaabalas ka makapite 5 ko ron mini sabab na de mamunderay nung kanan na pagariyami akapapantagan na sulutan sarip kumaray marantaw na ayun yunot agugyan ganan na babayami pan kapapantagan na mudira sang kanan na maahad tuka niyo no tapunang kanan na babayamiya isa asari-sari na mayor tanwaya sa Marawi. Oay. Nana maunutang utami tetapi akan na wata ko kapapantang niyo na asulutan sa kalunganan sampai ada lumapantar. Na imado na inwa gumitra ka pagbangan sa subli na yatanong kang anak. Ino ako mitra ko. Oh.
Insyaallah nak pagayungan wari pagbangan sa subuni tanong kang geneko. Oh, pagayon na yung tanong na pagbangan sa subuni tanong kang geneko makaturo. Pumagno tanong. Oh, sabab san nakanabo ini diyan kaya mga taalim nakanabo ayaw mo makakikinangalan si Inas Kano kaapies kami na kailangan namin suwasyat. Diyan ko tuwan litar na buringan na misisita iyan ang kutwa kapipiirol kaging kuta buringon na pinipian ka na may limpyo sunditar na kaugay na aya sekreto na langwan o marsik sa limang ka na ilang kapaliw miyadil. Oan. Sama na to, yung siya kunci naging kapangusiyat na matag kanu sikandari aya miyak kala na pangusiyat nami nagiginawa mi. Ay dapat iyo na asar kaging kaya petir una kena tanudanim na di kanudin makabeling udiad na masukat yuro. Paglingo ko Allah dia kaya katitimu-timu tanu nagid ni katimu-timu tanu ko surga. Amin na niwaya. Sabab san naging kaya dunia. Oh. Atang miya-piya niya doon jowoan. Ikaw niya. Yung mana ritay pang kaya iko ganito niya ni panunggiringan. Oh. Yan ya dunia naroon tanu matatago. Okay na ayat tanu pagusar na dunia. Yan kaya kibabatok sa dunia. Anto na besi maana a dunia kakadia kenabenan meranaw ka besanan wallah. Fala tagurrannakumul hayatud dunia wala yagurrannakum billahil garur. Tolak si mana kaya dunia? Na aya amaana dunia sa kamus na al-kaunus sagirun sagir. Yuti mana niyan? Aya mana al-kaunun sagirun sagir. Nagyan kay ko na dunia na aya kay to iyan. Na miyak kay to ito kulangwan o ilad nuwala miyak kay kita. Away. Na gaya dunia na inuti ko mga lokas tanwa kamalun na sa dunia na malubukundera anak kamay ito sa dunia. Kaya na dunia adita tapaing de sarigidan. Nasa dipanday ko lang ka na may tarbang ako karang. Nasa manasa malimon na apa yung mabinandar na padukumataragandan. Pagkailuin tanong na mga tubo-tubo din na ni Sheikh Muhammadu Barakiyananan na inagawa ka nung. Gaya dunia napiakat na o Quran asu dunia na tangotakot. Tangakan. Nakagigil kaya dunia na tangakan na gumini Rasulullah fala tagurrannakumul hayatud dunia ubakan umakan. O dunia. Indah di dunia at tangakan. Inu ditalakan din naman naging utama udah. Higirap ko ba niya ng gutwaraga naroon palitwa. Why? Hindi marian na akan ang gutwaraga. Tama siya diturugan. Ini mapipikir. Naturugan pa niya niyan taginapan. Na makanaw na niya man pagnawan. Ha? Kaya kung takapubay niya kakagi pagakan lo dunia. Ha? Na andin ni kapangarap man yan sang kotora na bundi turug. Biyo ka lang tumantang. Oy. Di niya pinagpakaulutan. Di niya pinagpamamasaan. Nganin siya. Ang gaino, na ayaw bukuto aka dedelo arkaw na kagiya iligan aka na ba magaruma. Oy. Kahagiya ba na niya na ayaw lalano to na haram. Nang bebetu din mabugi yang kaya laba kenahan ya kena ulayakan. Oh ay, nagito din mami bebetu. Oh ay, namanya kawing siran na kara benuban yang kulaya. Oh ay, mata lagi ini. Fala tagurrannakumul hayatud dunia gin kaya dunia na tanghal. Aya ipun betuku dunia na gurur. Na aya ipun betuku mi akalian na magrur. Ha? Magrur, may akal. Ino talo petir agyang kaya dunia natangakan agyang kaya dunia.
Na ayah kamu boleh yang kaya dunia tangakan na ileniuman. Igira Ramadan na semoga sa palingki udi na market na ngana na kaunan na ngo na pisigod din na na pumasa na ka. O ay igira Ramadan miya madi ang gano'n na tarisa. Nanaw na pisigod din na na kabayaran na ko na mapamasa. Kuminuha kami sa breed na pito. Yung di ba nga gano'n na na? O ay. Nakuminuha ka pun sa pancho, nakuminuha ka pun sa star. Nakiyapalito nga. Nakuminuha ka sa mga prutas. Na nakagiling kong alas 5 media, magal pagbangan ay daw na masipat ka na detegun sa kakububuya o ay. Na andi ka na taw na kulami saan na upama kapag-isiing kaaging kutapos yan. Nagyang kota kapkububuin yan sang kota panganangkan. Na aya panaparatin yun na akpiyag yung kota na may saan nakaspikan. Sa kaniyapan, sa kaidaman yan sang kota panganangkan. Okay, na andi ka giraw bilala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakuman ko prutsalan. Isa ka beso. Lagi kuman kanya na tinay no kadigan, tingin na betul hati enak. Ha? Nam next tebud na ada tarudin na tigun. Ulay lang man ito. Nalawa na ibubit na dalaw na bid na miya kanyan ang kailo. Na asar ito mi akan kanyan. Oh, asar kami akan kanyan. Lagi na ibunda lang kaya dunia. Okay, datang sentan ang kaya dunia. Oh. Kaya dunia na tiap sireo mga ulama. Pagkada ini tafsir mga ulama sang kaya dunia. Dati ko mga ulama at dunia dar al-mahdud wa dar al-muaqqat wa dar al-maqsur. Ini di mana dalam dunia? Dati ko mga ulama sa dunia aron tanong iman to matatago. Nadar al-muaqqat udina darul muaqqat darpa udina inged muaqqat mama anal muaqqat dunay mana muaqqat na temporary ang kayagniya oh temporary so walay ka kamatay ka nagkakaaw ang kayranon temporary so truck ka kamatay ka nasala ko pagdaon temporary so karumang ka kau di ka mauna nas kaniya ni kuna temporary so mga wata ka kaswata ka mangudan na pamagabinabinang ka din nakanikap mamangudan niya na makapangaruma nambuling sa Davao, nambuling sa Cebu, nambuling sa Manila pagawa ang kanyan. Ikiran na wata ka baguraga na din ka din gagagag sa naguding ka di pamagabinabina na din ka di pangangarki ngay nuto na andin ni kapuraga niya na ad na makapangarumaw na yaw pumana tumatayo di ka umpakaaraka ngay no, di bujit ko. Iya. Ngay no na kanya magrur. Dia kaya dunia na muaqqat. Ira ko na pamumulan sudah uku kabubarong barian. Niya kapasa-pasang kay kapag English. Uwi na iman to amiyan lo kasakana di nga katangan to na iman na who are you? Inang pangudang ka na tito ka kumapasang ikatero sa bahasa Arab. Eman to na di ka kisi na kaapya sa umais mo ka na di nga kapmanaan. Ngayon na kagaya temporary sa ilmo. Temporary sa kawiyag-wiyag. Gina ni paganay ikmana ko dunia adarul muaqqat. Ikadwa ikmana ko dunia na darul mahdud. Ayam makna dar al-mahdud. Na sa dunia na darpa unlimited limitation sa manusia ang mapapadali mo. Pala palitan o tatagun sa diyem ka. Pala palitan o tataksan Allah. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanatin wa arshuhu alal ma. 50,000 year ada penakang belayu langit. Aku suruh panam ya pasan jutaks ka. Ya pasal dia nak bengasan besan. Ibu lupa yang makna niya na ini so
Ayah kadir kau wallah. Na ayah kadir yang reka na miskin ka. Pobre ka. Na si kadir beling sa Amerika. Si kan beling sa Saudi Arabia. Wan pernah gede na kay helikopter di mama sayro singgu ulan. Narong wongjo. Kaibet tedena ko wallah kaapian dekan ali becang ke dunia. Na sotola dena ka miskin na miskin. Taksar kan wallahu ta'ala. Ugi nawaya taksar ka wallah nakawasaka na dikan pangu sa dilabayan milyonariwan. Wah. Katanya Antoni katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga na apia palagu yeniu suriski. Salagi do kapalagu yeniu ko kapatay. Nabi tutuna ayu din suriski. Salagi do kay tutuna aniu ko kapatay. Hadisan ng Nabi. Ino to naging kay riski na apia na kasuna ketedengan niya mo. Ha? Ketedeng ka. O ay makna taman. Sana kau kita niyan. Ayah misusurat sa langit. Na ano nga na sabto na ayah kisde ka na aruan. Na problema na kengkan na api agalunggu na da. Ito na yung soto. Kami susurat sa langit na kinakan na aruan. Na mga nidemargan. Na malanggaw ba aruan. Na yung nga nakapagami namin yung tabutok sa paitaw. Assalamualaikum. Ano ka na? Nandiba pa? Patay ako. Dia sika kung pagudu sa walay ka, pagagi ka suwatay ama. O, miya lalagwi ka ro, nang kumiyang sa aki ka niya sedera na aruan. Ngay no, nakagidumi ya sukat ka aruan, anak pagawitan wallah ko aruan. Anak ka makangagutui kadal ka wawamutan. Nakuri ka rin di. O, pira-piray manguda ay nipun sa elementary na pagidaan niya suwata. Ha? Namanya high school sira na di sila na pembelag. Namanya siga miya kakamiya kaliciran lagi ti petero namanya kapruno tapos iran. Adi turun suraga. Udinian managa suara manguda. Nadi turun sumanguda udinian managa suara raga. Namanya kapruno ta. Ini pun tu sa elementary na pagida numa. Ha? Natiga dia gaya ayam makna niya na manguda. Oy. Dikan man pekawan kapena mana maraku sanjau kita. Yuti tigi lu mana ino ko dipeteng kedai papan ko solori ka sarwaru di depo ko kayu agin dulu ngana ka bedi ka sampai roti. Sanjau kita. Ubaya ki keluarkan apa na pena ucaka. Ubaya ki keluarkan apa ka tangu saka. Ubaya ki keluarkan nabu na caka. Sanjau kita. Nanti kina ino pendisaya tani musala kumukupur, kaya ino pala kumukupur, kama kagugusan. Nanti kina lana takaman, kalana tanalumbatan nagsuka-subad sa galawan. Kama kuha sa galawan na bulong-bulong taon. Na, nayo ka, wait a minute. Nayo ka man. Manila ko ada, nami Manila, Disimber, mimdegan na paputok. Owa. Nami akan labo. Nambeling na pagagsyo. Yang apa ko masaya din na pemisita ko wala yung raga na pengurau ko na wata. Ini pa yung isita nang wata. Tigil na so pagi di alangan na sumano kay pos ka na kiyawing. Wata yan na di na manayari. Na dito na ini po na sa elementary na pagi di no asiran. O ya bna Adam laka ma turid wa liya ma urid. Tafawid ma urid sa akhudu ma urid. Hey muriyataw Adam na adna planong ka sa ginawang ka. Na adna planong ka tigo Allah. Nas ikaw na ko plano akan nakadebu bang kama pembeta di luar ko papasadin ko plano ka. Oy. Aya plano ya gitu ni pengaruman ang kutolaga. Okay na aya plano Allah taala na sana ko mapengaruman yan. Oy na aya biyak wa na surgian, si miya kamong sawao, si miya kamong sa bubaran, si miya kamong sa bebaw. Okay na piangaruman yan na api sa mga luksya na dinyan kilala. Api yung gutababay na dinyan kilala. Namanya katepi sila nakakagya agiti papasad ng Allah arkiyan. Ano ba nagapagating ako Allah? Under control ka. Ito ba ito? Ikatuloy lima niran sa dunia nadarul maksur. O di nadar al maksur. Dia kaya dunia na tanto makam petang kaya dunia. Digete ang kaya dunia. Digete yang kaya dunia ko kapagin taw sa kaya dunia. Tiyago to ka, assalamualaikum, alim Saad.
Kaya nakangairan sa wala. Ini ako, may kayo ini. Tingin nakawing ang aki. Ada saya su imam, nakiyawing ako. Lagi ko to maguda. Aguraga. Nami ada ngode pangati niya tagu. Assalamualaikum. Ino kanan. Tinakutulan ka kung siya muka. Tayo mimbo, tatila so kiyawing ka. Ha? Nami ka sa mga kurog man, kaya putulan na kung siya muka. Lagi mangode pangati niya tagu to ko. Ino kanan. Tingin na anak pa kau man, nabakon mga titaro sa ataw. Ina tayo pangaruman, tingin na so pitulan ka sa buka-buguraga. O kaya. Anak pangilay na tagawa to. Yeah. Ya ko mau bitaro sa kiyawi. Yung pangating niya tago to, kino ka na? Tingin na pagulot na ka kung sa muta. Oy, kadi produt. Yun ang ikaw sa dunia. Maksud. Ayaw katawin ka po dunia na ayaw maana niya natanto mati. Okay, na ayaw kakatang kadang kau na sa dikati sa dunia. Nabunin na pagilay na kaangkot na bagurag. Aanto na abay ni nasisiyurpan. Miyay kagiyong ko to bagura di mapipiya ginawa niya. Ato na bini. Niya kay ito ka di kunisi. Di magugut. Na niya ano yung subutad na iya magapo lagi ko to bagura. Okay na lagi doon salungan. At iya kita mau. Di ketik dunia. Ha? Iku mga rabaya man bidunia istagala. Kargaragu tulal aman. Awalam yazil fi gafla. Hatta dana minhul ajal. Amay ka mariribat ka na di gol pago wala mo gitu ko na titinig ko malakal maut. Oy, ari dato mauda. Saan kaya ko ha? Na. Yuto so ini tafsiriran ku dunia. Ugaid na anto na unon ikia usaya kia pakak kia kelarwa o mga nabi ku dunia. Nakates ini kelaruron o Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia kaya tigo isa ang kaya dunia. Oh. Anto na ibuta ng dunia. Na ayat tibu, ayaw maana niya na Isa, abunta lang kaya dunia, na daru sakmin wa hammin wa bala. Yan kaya dunia, tigu Isa, na ingadaya, akarorunuta. Basta sanjap kita sa dunia na kelos. So tara, natatagun sa Toyota, nandikili o nakausap yan sa dunia, nabubuti na minggu, miyalos. Owa. Yung ko to simento halubulak nganinsan namiya ka pipi na kita tambagen wilo gumita nga pagulan sa dunia belay na ka na digiti na kapitan ka merdaw namuan asay at pagusan ko dunia na panapalay din pagkayam na nila kerunot niya kerunot cukutaw na kerunot cukato na kerunot cukayo na sakay di kerunot ta manusia oy sakam agil ka dunia ikaw ilit manay ransang kaya dunia na hammin. Kaya dunia na derpa ini awidakan. Yung kaya awidakan mga babay kulay. Na didin abes ipulaguyan o kawasa pubri adna kadatuian, de kadatuian, adna pamilyan yan, adna sakitian, de sakitian. Panay na ng mga pupay sa awidakan. Doon sa libre. Oh. Ano ba pag-ipgilay na kasi barangay chairman, si kapitan? Pagilay na kasi mayor na mayor. Nabantiga di awidakan yan. Kaya awidakan na kasi bilian. Nasa puno na ay awidakan ni mayor na milyon. Oh. Doon si libre yung isaging awidakan. Oh. Irawan na nanakaw ng miskin yung tumanin niya nakawasa. Madidigay at tigay naman na ikagagya. Sida tuwa mangda sa dilaboyan na lilimu unuan daw itala. Oay, agi kaya si Ali Muhammad na lilimu unuan daw itala. Basta katanwariya, api atatara ka na de, nganinjan. Oay, de kaya video ka lang mga taway na bumuto di tiro, karibat ka. Oay. Kaso adna terakian na dito pagka nasa widakan kauman 25 na pagulog sa bango. Tsaka doon ay pagulog na ka bango. Ba nakarong ay bala pidiga to ka. Da. So miskin na waya widakan yan na sapulo na sokawasa na ayaw widakan yan na sa libo. Oy. Di nga turun yung mga kawas at tingin na madidik manag yung mga tadi.
So pobre nandela kau kami sa dila bayan kada wida kada kami sa ginoni. So kami ro jako swagan kada wida kada kami sa ginoni. Okay, naupo na yan na ko nakawasan nakritikan makukuha mo juklit na berian. Dila ni pagayinan. Ha? Dawida kanok miskin si ulalan. Ha? Tay-tay pa panaaso ang kaya kawasa. Kaya mapibo ka mga manok ka pa na ganyan. Okay, nasa ka na di ko tayo pasok at kubo niya na raw na bugula. Tingnan na, dia bini-bita minalos. Nawa ka niya. Ha? Yan kaya kawan pobre, napakaturukan din ay isa kawalin na di ganun panglabo. Ang kayo na din awida ka niyo. Duit na sumuldukan waktu ko, ibu taka siapa kurang apa. Duit na sumuldukan waktu ko, pakaturukan na di ganun panglabo siya pa itaw. Wah. Antay suldukan waktu ko. Sabi dengan waktu ko na tigil gari upin, tigil na pun upin. Iya mabubuling sana mana na bela. Bisa na rumia kagabi. Kanawangannya ini sederhananya. Tigil na lagi gato turugun, nanapitan na kamsa tirugun. Unay suldukan na karo, guyo kukura. Ano ko dyan pusa? Imiya doon ni mato sa usos ang kukura. Yang mana nila po taway mato na ito na ini maginay man to na pumuwayo ka siya kalalalungan Dawida ka lumiskin nasa kawasa tapos niya na di pangalabot ang dito mata na kuha na ta nakataman sa sarjiriran hindi mado mala iawid akal so kawasa di so pubri ngayon nakadia agim kaya dunia na lagi dia lawasay gawid akan ambay tumalataw na panayon mabugosa ginagawid akan ay mapiyakatan ng Rasulullah piyakatan ng Hasan Asy'id Hasanul Banna Allahu ghayatuna war rasul qudwatuna ginari sidi deyot wal Qur'anu dusturuna ito na pala rin sumpatir. Wal jihadu sabiluna wal mautu rahatuna. Ito na yung ano ito? So Allah yang tapami, so Rasul iladiwanami, so Quran kitabami, ayalala nami na so jihad, ayabuka pekadika binamatay kami. Lagi nga dunia rawe, pipikir na ka, lagi nga dunia nandika ka, nani mo na pekadika ka? Awal. Paman na pipikir na ka na beli-beli ka sa widakan ayat na pipikiran ka mga uri penuwarna na taman sa di ka matay na ibet tibig wala ka di ka gila niya widakan. Alright. Ngayon na kagigina ni timpla dunia ada ruhami. Awidakan. Ito na ikatalo. Ating pala ang gaya dunia. Nadarul ibtila. Di gaya dunia. Napalinig sa minisyon. Di ka makabulong sa wali na pagating mo to sa exam. Anto na isyo na kagida ka rumanga. Ha? Nakakapangarumang ka na pagating ka man sa exam. Anto na isyo na nakarumanga. Namuota ka man na pagating ka sa exam. Anto na ikidin mo mga otak. Ha? Nanay na ka, naama ka na pagating ka sa exam. Anto na mga di. Ikitputan ka kinakaw siya mga pipi at nakawdi. Pagundyan ka. Yakatamo ka. Pagating ka man sa exam. Anto na ikidin ka sa tamok ka na. May adato ka. Pagating ka man sa exam. Anto na ikidin ka sa kadato ka na. Kadir kaya dunia na taman sa ayamanan yan na ditano mapukas sa dir kaya dunia na kumakapat at tanong ng mga uri penuwala sa bulpin ayamanan yan na pegencer tanunin ugay na so resulta o ayamanan yan na mga grita no sa kianjar tanong na ditano kilay sa dunia kasi tano kilay sa alungan amaw mo tano kilay. Okay, napangiling ko Allah, agi kaya mati timo-timo na palit niya mga surga. Amin na niyo ay. Ito na rin, pagpunta na rin sudah si Isu. Apa dulu? Nah, neno, kabit kita bunyi. Portanya na surga. Dia gaya surga na pala tanong si di manamar. Pala tanong di merasa-rasa, ngawa disembayang. Baka maambal sa bunji o surga. Ino ka di pamosa ko Ramadan, baka makasul ko baburayan. Surga. Ino ka di diakat,
Bakaya anania na bumani salad nasa timana mansiyo na surga. Eno kadi penay kadi kapara lango na dusangka na para yang mato na kamakatun ko surga. Lango na destination tanu na para surga. Lango na antaptan na para surga. Okay, na ubani ulilipati apiter una kanaya. Adna ketu una tawabin tau kupadi enda di ko pasakya. Oh. Padikan sa isimbo yang nadigod na listahan ka. Padikan sa jihad nadigod na listahan ka. Pira itaw ko bariyo. At kurang itan niya sa bariyo, ini wari tigil na pakiwata na kan sa minsan. Nami kita tapon sa walay, nami buta lista na ya ayudin na sa kong wideon. Kinuha na rin, anto na nun. Iti namata nag-iba, pakadiro na nangatawan. Oh, natin yang ulo na ko bariyo na, pajalo nga na mo. So, pakayang yan, di kita na disembayang na, at namiya kapira pulurang na disembayang na, di listaan niya sa langit. Oh, ino to, nakagiribat sa sambayan niya. Ribat, nakadi niya kasi masa disembayang na bukul depan. Na disembayang na soroyan pa. Na disembayang na talian tampan. Na disembayang na tulasin betul ng soroyan na. Maritis pa na marisol pa. Na disembayang na peketopan. Kaya dalamitan mo. Oh, na disembayang na ibetatikan pala disembayang pananako. Mata dia ada kelibridi. Kenapa kabur-kabur lagi sama masjid? Ini mga ibaratian. Na mata kalau pala dikiblag sa sambayang apangangan to pensaya lai. Mura-mura isa nyokap kilido. Now pamana di kapat. Hiraw ka daw na makawing agiyang kuto abadintang kupadiin na diga di penuh pasayan inut to lakagi sambu saminarigid na desa minadayunan. Pira-pira madang miyaka pipi para samadang. Miyaka nanda, miyaka kerang-kerang. Nasan japitir ukuan ini boleh diko makagigi utam miyaka nanda makerang. Na ini boleh gasawali gadi ngadi pagemug na tingna abrenga na inabria na aya udien na lagi do bumbili apa selain. Na aya kioriano na sinta Kutu sabi wali mawat adu tua tiga kita tinggal ngulung. Tiga orang. Oh ya mana ni di pagemu madengnya ni datang ini baru sekali lagi dubu bili ya. Lagi kayak jika tatagung jagi nawa ka. Jika tatagung jagi nawa madengan ngan lepit tepan. Oh ay 30 menit naria dia ngau Korea ya atau apa pernah lepit. Oh itu benar lagi. Oh nanti kata tatagung jagi nawa madengan kena lepit. Nah ina beri aku nak ya udah lagi udah madeng udah madeng. Ya makanan lah. Lagi yang betul kira benar ada kalau nak dia mga bilbu. Ayo, lagi dah. Ia ni sabab asal Nabi nak tindu ian antai pura surga. Lagi yang pagadu ila kena hadis. Lagi ya itiang kedua Nabi tahu surga. Napa makin begini? Saja ada unana kepada namu nama tinggal na. Ayo, umi nak kepada pada magis tidak pagaplay. Are Ali Muhammadu, apa mana magaplay? Dia kailan ni Rasulullah ala makna. Kata nak yo saya mga alimaya na pripit na. Oh, Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun admanu lahumul jannah. 5 atibu Nabi yang kedua kena tahu ke surga. Kata ni mana adman sakni abu gue dunia nanti Nabi. Oh, dia kaya 5 atibu Rasulullah pagaling kuah mga tahu. Na piang akuan akan. Nari pada merana piang akuan. Benda mana dia piang akuan akan benda ni merana. Kas tagelung dia pangakuko sayo. Pangakuayan na para benda ni kuan. Tagelung. Nato nari merana piang akuan. Atay ba na piang ada kala English tanong siya. Ibrahim siya. Oh. Piang akuan akan. Na hukuman piang atauan nasa man ito na pangangatao ka. Miya ka rin mana merana. Waya ka di ba sugat? Oh.
Tiang kedua. Tiang kedua kan zaman enak kepakai lagi di tanusiran. Oh, tiang kedua kena tinggi mana jadi maka pakai banget tang kedua karena berska soalnya bisa itu. Oh, tonam. Ya kali kan. Atau di lamaran awadi mau jihatan na. Oh zaman. Oh. Ya gua kan udah bela pakagen taro. Ayam mana admanu lahumul jannah na saken ding ipengilay sa ukit apa surga ya. Oh ay. Lagi pegang sakit tanya dunia. Oh, dah dia buku dunia. Opu ga pagu buku dunia nabi paga tornia kanian sa anu kana mauri. Na na makasangkar ka ku surga. Asa anu kana mauri. Na uditan uki kedusa. Na waya tuan na aya mapuro na soalnya aya superior. Ugi na aya base. Asistannya na sudah bisa sallallahu alaihi wasallam. Kaso surga na ditin abun bekas sulit sa taman sa di manut o surga so tagu to ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia abun bekas sulit. Ya ana dai kada to sunat. Oh na pamagi ni kadi bagian kaya tiang kadi na to ko surga. Begining ko Allah pala palera no bekas surga minani ya. Oh. So di sima perjalanan lima nasi bayo kapara mata ngeder mata dua ni. Nah, coba di nasi amamu. Ah. Pagalay at yang kedua dia tahu ko surga na boy. Dia mamau. Sama dengan na subur tano. Mana dia ada di tanah dia tapi ini lebih. Oh. Pagalay at yang akuan nabi tahu ko surga na boy. Kaya mga buin na mga kaad na ya piyakati ya Allah. Mata lagi piyakati ya Allah. Sekarang mga buin. Ibatas kali pura tatangkung sa tangkungan na budawan. Dan yung di mamasay ko sa pidikan na nipgudusin nga na kurumpan. Oway. Pikit na ako pala LTO. Nasumiyaso kata ko na inibigay karka. Nagibigay pa tago mong bisa na ka. Ah? Nadi ako pising ako sa rugo. Nasa ka na piginom ka sa misa mo. Asakan ini rasa-rasa irong. Angay, nunang ipiya kati ikaw. Ha? So mga mama na miya haram mo si bulawan, nasunat ko mga doy. Tsaka kami na bulawan kami, na miya dudya kami. Oto. So mga mama na haram mo juga titanusan. So mga babae na solatar ka na juga titanusan. O titanusan ka na wati gunabi. Katakawan so posok mga karomaniyo sa budaya sa kiya buya sa kiya pakata idiga namya kang belay ka sa walay ka kung surga. Kailangan na mapit ang mako maganon na ariyo kapag na ipanapiliyo okay, namiyan na kita nuwat tala ayamanan niya na ayap paganiatang kadino na biya tao ko surga na bayi na kanabilang wana bayi kaya katanayan at talo ka kala siya bayi udi ka si malusod nadara ka kasakapihan tadi ka mapadyagi kaya talo ariyo talo timanay naliyo na biya mga bayi Ainaku nabi tahu ko surga na pagpaganero na almaratul mu'minah. Bagi yang mapaparate sama na yan apa na ini mapaparate nakapirakan wado. Sama na yan alam na tahu ko surga riyo. Paano ng gabi? Paano na tahu ko surga? Nawaya ko niyo na. Nawa nung mapaparate ya? Sigurado. Sigurado. Nah sama dia tak tahu kan aku surga. Ini kan musim gagal. Ini maka tahu kan aku surga. Oh. Oke, ina tanu dinio. Kagak pakai nasate mana tirunakan kaya pitir yang apa para tiaran. Nasate mana tirunakan kagak pakai yang pegawai gunakan dia. Nari tirunakan nari? Apa para tiaran? Oh,
Nakata ya, di ganun number one, pasanin lang number one na ya. So, para tiyan ay pundo ang mga alimiwaya, ang marukunian. Napag na ay nasta rukunian na antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Okura mapi o bukura marata na aya piura bubay na tangkednya para tiyan niyan. Aya mana niya okura mapi o bukura marata na kabayanan wallahu dana. Nah, sama nila tergali tanong. Tisir tanong ayaw. Tisir tanong. Ino mga di kagi ayak ko na mapaparatiaya. Na ukura mapian na ukura marata na palepuno ko Allah. Tatarima na kaya? Oy. Ino to na kagi adnap ke to na boi. Ayabu akalangasyan. Kapian yan yadet ko mama na igira aadu. Okay, na ude. Beka dimpasannya beroka dipasu. Tadi mapit yang ginawa ko. Mata lagi ini. Nananong yan ako si Karumanian. Ada pangati na niya katapat yung pitiga ba? Naskanyan. Niya kadya-kadya yung si Karumanian mga sinupina. Ada penakartono. So kaya lang awan niya no. Nagiyada-kadya ay ito tiging niya kasukat. Oh. Nagua kay penali Zaida wadinian. Di nga na bibita kagi na sini sapar kadu ketor. Mga watel. Absapotan itu kepian ki abi iyo. Mga mundu iya. Oh ay napadalawi ng mga wata. Ami kapi ada ta. Mata ibu ta bebutu keminti. Oh ay. Nanamia kapanig siya karumanya natingnya daman diba. Itero adu itu radiga pendugau. Oh, ay ino ka na ni indugau. Oh, ay. Kata kepi kadun. Oh, ay. Sising taw lagi nga na ating gadi gadi indugau at mati ko nga ginawang. Oh, ay. Nakata kepi ka. Tapi ka kepi niya, napsiri niya sa kwarto. Igi na niya kepi ka, niya sumudan sa gula. Igi na way, natin na alhamdulillah. Isa rin ba na nato na itago kartonunanan. Suwallahu ta'ala. Ay, bisa kapipipi niya yung karumanin. Lagi niya kayo na sa karton. Agu mga plastik. Na, lumiyan ako si karumanin. Niya ka pura mau cupi-tiga. Nada-uwiti yung siru. Oh. Benar dia testing ni gerakan nak ke siru kan mambu. Ariyo. Maintain na. Maintain. Nak pamepan kopi-tiga na siru. Nabubulasan niya ng bela apa na dia. Napanggat tala nabubu niya naroon niya kukuta sa didelo. Kailan niya nung naging na inukar ini. Si Imin bupato ko mga watayan. Pamagdaw ka manong manatigin na mga watamiya pulang ano. Oy. Mga turupa de mga pakai dia de mga beli niya na do. At nasiwa aniyo. Oh. Lagi yang gaya ubes mapasang ikap pangilat na ayah doktor itu na meranaw. Oy. Allahu Akbar. Ayah kata ikoronaya daya dukuri na sasakata tagi du bisa ka kiada kelakan mo. Jadi terima ibarat ya. Ayah gua kapipi ginawa niya na adun na wida kan kadun. Wida kan kadun. Igira ko na adna bubay na ya karuman niya na piliya du. Jadi rami kasi gue na 30. Napisa kay Jin ang yung teror. Pagkatupasan niya yan. Oba. Lagi pisa kay Jin, mati pa. Napisa ba iti na di niya pa naman teror. Na 25 natigin na eh. Tenggung ka sa ika sa iyo eh. Owa, kama na nenggo. Owa. Na 20 ito na eniplo nito niya. Na 20 na yun, napiyang masala niya. Wah, natarinta na pianong iti yan. Natiga naman niya, ibatar ka na ikaw, tigin na sugo na yung agama. Wah, pianong iti yan. Natigin na naman, mapia, kaya sugo di rin, luyaw. Okay, natigin na yung kayo niyo minyan, natigin na naman, tarinta man ni manto. Hindi yung kakatawi, tigin na, tarinta. Nakulutang mga kapiya mo na sa mga latana.
Nah, sabab saya mana nih anda kau lu tidak lihat tinggal kau mau kuasa kalindir nah dia nak. Oh nak sudah masuk ya sudah pisau nu nak murah kata si Rahman. Lagi nak upu dengan nak matau nak berboy. Ayah buah kapiang karena ira suku mikin tabuga. Na ira dika kumikin tab na dika mapia. Na ayah mak ada nak kena butuh pil ama paparatia. Nah tore tarusak nih. Oh. Ika dua baik. Nama miak sabar-sabar aku. Mama nak beri masa kita diganu digepi nasa kena tu. Naik sabi-sabi dia kena pak aniwa. Mau pening orang bermakin 3 bulan yang membuih kan. Naik kedua baik. Na al-mar'atul salihah. Fungsi ini mga ulama tanwaya. Ayat ikan dua bayi. Apa yang kedua dia tahu ke surga. Na bayi apabila nggak tahu. Na ayat apakah bebau apabila nggak tahu. Na bayi apakah betia sadar berisia. Nah, ayah pun nama pia beboi ya, pengabut dia sadar beri. Padahal pengabut dia sadar beri siapa? Oh, niat penuh beri, senada dengan pengabut dia. Ayah amana pengabut dia sadar beri siapa? Bila nggak tahu, kadang kap penemat umam mau berkepi nama tangan kadang. Nada penamatir umam mau berpita namanya sendiri kadang. Nada penamatir umam mai kemian namanya pasal kadang. Nada penamatir umam mau bok ngapa meselin nama pekajirau nami segitu saya abinian. Wah. Gila di pekabut ya sadar berisian. Nah ibetin naik wallah kanap ketu nabaya berisi kadang. Kadang kebutia. Wah. Ini mana waktu kata Nabi ayyuma mar'ati lamasa zawjaha sadin sabaya tilu Nabi akhirnya lima pipi agino mama na panepi ini yang somama na satiman abi tepi iya na kumama ama kapi agino no mama na pekak kelima angkota beboi sa 70 kaki 2 bulan wajalungan na mau satiman itu tepi. Oh. Dah nyari gimana boy? Pada pian dekat sokaromang kana sakti mana tepi. Na 70 kaki 2 abulawan aku kali magawa mau dana. Wah. Ah. Ayah ko istiyo. Papamangas kami manepir kan. Pera 10,000 mamuga gramu. Kilo. Niyak kadang-kadang kita akhirnya aku sama tabur beri jadida apara bisa kagak ke rumah nah panepi kasih ke rumah kan niat satisfy di dia nah ibu tadi dengan dia suisa kagram usah gudawan yang kami rom air ketanunakan buko oke nah subai nah tiap kata nabi panepi ke sumama na umanisat di mana tepi na 70 kaki 2 bulan na kekelima doang. Kailangan na mga umakanon na sakaki ang di Muhammad na kaya isa ini awat. Okay na adna ba yang hindi dulu ci Romania diga to di Romania. Nakana bahagi kita ko na kainin na bumiya ko maka ato turu-turu di Romania ang gugung apa nga Roma rasrako atau turu-turu na mga pukawa huwag na ako na wah sino ka na betul ka baka betul na ito na betul ka ubi ako bibilay na syaitan ni Rabi baka niyo kicamada mo to mau kata baka siyo na ka di na kena awasya ti guru sa marantau betul ka wah, nak lupa kau di. Biasa nanti dia mata wala talaga. Ibu ni matu lagi dekat liga. Ayo,
Iya sekarang keadaannya nama pepenuh kami si Abulawan lah bisa katawan. Bisa lah. Wah. Kukulin tadi nggak. Tinggal gini deh. Ada kalau kayak Abulawan. Oke, nah udah langsung nak matang wana apa den pantai Abulawan. Oh ay buat kapag ako ang araw na ay di ka panapigo mama na itulah. Insyaallah na piniyat ini makan mga bayo. Insyaallah kan oman. Insyaallah wa ta'ala. Agi tiro na kay ko bay pamasadaya kami ano kinakatiro ti guru tingnan ni sa kay guru. Ano ka ako ah. Pamasadaya nga dino nga kay ko ako sa tweet. Ibu kapiro nga. Ya di gasok kakon. Nanti nalaman doon na pura surga paniling pa. Kapililing pa kana. Isi nga si Imam kakiyawing. Kiyawing ka. Buena pasalo. Isi mo. Oh, ipag-edisyon na ako na no. Ay, miya ko kagi nga mga buin na ino ang kan editor wa titu kumiya kalala apa padulaman kan wallahu ta'ala mabiya. Nah, ikatan mo ba ikatan mo makabaling oh, kami yan nga niyo pa na. Na ikatan mo ba apiyang ako anu Rasulullah taw ko surga na al mar'atun muti'atun li zawjiha subai mapaparatiayaan sa mama mapaparatiayaan sa karumanian na ukuno yung makna ni nagpipilido ka ang kutwa kabaya ka kaya kinuang ka na so kabaya karumang ka na tiyang kadunabi ito ka kusurga umamong kagagama ay dapat yun okay nakataon na ka naging mga bayar kanuna inakuman ko depan matay si pakasurga ng Allah si Kaka James na aya di seminar sangkaya dilabuyan nas kami ki Mancawi Mimbalawa adna madrasah siya dia keng ketendu dia dia no kaya tuan mo na kuan kaya tidawa begitu din ini mana niyan ay now makapong kami sa matampay sa ano ini munay naidulu kami raro napulala kami siya kanalalan niya siya di ka tayo nung ilalan na iman to nakataya aminirang payakor kano ino ka na Peter kagi nga watak na siya di Muhammad na para katotoko niyan amati si panmakamong kangudi open na isidyo kong jagya kaya tidak bayar emang hanya nasikan trik kanina peristiwa nah dia na di pagang-paganay atang kadino na diya tao ko surga na may step tanong saksikan step apiyang ako ano Rasulullah atau ko surga na ikadua piyang ako ano Nabi apa disagian ko to khamsatun adumanu lahumul jannah na ikadua tigu Rasulullah na alwaladul muti uli abawaihi suwat tigu Nabi suwata amaunutan na papaparat iyayaan sa ina iya na usama iyan na tiyang kedekan dinaging kutawatan na tau di surga basta ko nawata mapaparat iya igila ko na adna mga something karibetan ng mga wata sa katano pa na beteloron bawal ka ng betelo lagi nga karibetan aga pa kaya man nagyo na pure ayah karibatan tanon nila nyo man miyatay suama ay daw nagumura oksiran lagi napangangarkan niran din na daw makulay yun natang kami nga taman jaban niya gin pangangarkan niran lagi na niya kapiya-piyo to ubid na mistake ribat ika kuno sa parang nga ribat at ika na korek na mistake ba din ika nyo nga kuri ka na mistake pa ayah ka ko korek yan na may mga tap kumubin niya siya mayo na aya kami mistake yan na kaya pangangarkin niro na miyatay kaya na ko uyag-uyag na tinyo pagurkan na kore ka rin di na kaya arki nga kaya makan na di makaptiro kaya arki nga kaya makan na di makapkukog aw pa maka kaya taman yan sa kota kaya arki nga kaya patay niya na mga tos na waya ka arki nga na uyag-uyag na sandi po pagutaman yan Allah matay mamusuhin na napiya magugaw at nawatay na Manila daw dia kerkan ni prilaw beriulo bengina asar mo may hindi akan si ina asar mo may hindi akan si umi
Ini na yung rule na bibibitire sa mga ulama. Kepakai ka udur syara'i. Namiya ka umanang isakiyan na kaya mo tama na pisibilin na daw. Hindi. Niya kapiya-piya to kami. Ini yung madagala tubig na kawin na mistake ka. Ino mistake. Naku, kusakit. Nanda ko natawag na tabali ka di mabibigin na yung miga. Nanda ka nung balik. Nakagimi atay. Nakapuro. Di mistake. Ano ba tiyo? Gumiraw man, kata na mga bubaya ka na nasisadjera. Gumiraw ni Giram Yatay, naswina na gumiraw yung mga wata bubaya, imam. Kaya kaboy aminas kami bu, mga wata yan ipuriku kina. Ada tigil na way, kagina nira ko agama. Na naupiye, rinigwira na kisi, naira na piya na muna rin ang piya, na niya kapiya-piya ito. Ugay na mistake man. Ino to ko mistake. Na niya kapiya-piya ka, ino kita niyo sa ukito na biyaya. Aya prigu ku uloks na sota yan. Wena kaya mistake yan ay naku uyag-uyag na din masalah ko bunyo kapay yung mga otak. Away. Kata na mga bubaya ka na kata niya siya rin pa Sultan Sakit Kumaroy Marandaw. Kasuin na kami napakasurgan wala na kuman di maata na di mi disusukli na kapigu yan nito. Ngayon na niya kata mo na niya na time. Nangyaratan kami niyan. Away. Nagibo mo takap kikidu atia ayam ana niya na puso lok saka away adi di ite yata eno mga watay bengangar ka ng mga watayan naman na siyang ko na ang saka umayaw giyaw lagi mo takap kapi ginawa niyan na milyon na di mo ni pamasakya kapi ginawa niya lagi iya pa iwiniro na di bitiru Allahu Akbar ay dapat yari Muhammad guri ka di bitiru ato na yung kita kapipitan na ko inagwama wakul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ayo ni Allah na aya ko nakapipi ko inagwama na kama rabbayani saghira na lagi din nyo kaya pipi inyar kay nakuwata ka. Ayaw wala na apya din niya kakan na asal kamay kilay niyan suwata yan at pagkakan suwata yan. Ayaw wala ama na apya din niya kasambi sa bitaran na asal may ilay niyan sa mga wata yan at pagkasambi siya. Ayaw wala ama na niya kalalay kaya nasudin so kining bawat taaniran raka na miya tupad so kaya ilang ko salakaw di salakaw kaasar ko kamoyak kininawatan ayaw wala na nagaban niyan sakit hirtis kaniyan mapipia ginawa niyan ay nawata na ubang kakalilipati inu pila-pila pisanapan niya kay inakakapon sa siiniyan ito miya sukat sa kining bawat taanir ka ng mga watan ada ka tunto ko pama sa iyang ananian na imbanas ka kuloks ka. Wakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ayaw paparangayan. Wayam ananian na ina agusto ama. Ina kuwata ka na din nabidairan kumanok. Din nabidairan kumanok. Magagap. Agyang ko tuwa manok ka magagap. Na andin ni kapakatunya sa sating mana ilaw na din mukit ko kurukumi inay din mitalo ko mga watayan. Oy. Taman sa di mga mga watayan na di makapiya ginawa niya. Nasa sating mana ilaw na gina ni paparangayan ina. Aso ina na makasukat na ayaw matatagusaw takin ato na mga dikun ko mga watahan. Nakurigan mga ilaw di. Oy. Anda dan ikad gede mau nang kutu amano kagupuan aad na lumanan tapada rayo nama tentek yang semanga watay nama ting uyan siran naka tunega tiruru kanukupan yan siran kaya paninti akalian na apiasya kutin siran ang kota derayo na para dikesakitan sa mga watayan minsan panasakan yang dikasakitan na asal kama ay makdani na maklung o mga rulong niya mano kalawa siya na ukirong din na gina suri na aguswama iman to na miya kanaka namimbeloy ka ina namimbeloy ka ama nagiti order wallahu ta'ala
Awakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Nagyan ko takaplukupir kay inaka na usia maka. Naniyakan na ka na clean na ka. Asiram pamaniplukupan ka. Ando mali disiran maku atenggaw. Ando mali iplukup kakiran so tamu ba disiran maku atenggaw. Iplukup kiran so panganangka na kapara disiran kekwa ungos. Iplukup kakiran so manganditan kapara mapiakap kiliakiran. Iplukup kakiran so walay kay mulay ngasiran. Iplukup kakiran so menangka kapara yang maananian na an pakapi aginawiran. Gina ni patot ugi na mga pagaring ulay. Kagi magana way mga pasad. Bentus alakan kaya watak malay gugaw. Ugi na kadaglan sa dilabay na mga wataw na palay malay gugaw sa luksya. Palay malay gugaw sa luksya. Tangot tak kebudi. Kaya po na tangot ako. Tuwa tigil na kailangan nito. Pero naumihan na kung television namin sa eskwela na malakad na ito. Pera, tigil na 150. Tayo ni Bagay pagnitian. Nagiti mga ibarat yung mga example yan. Di na problema ro ka, tamo ko tuloks ka. Okay, naapiyak pa na magakala nakasuloks ka, si iko tamo na ubang ka pa magakali. Suloks ka kung pantag sa ginawa ka sa pagkamakasilay. Kaya, arigo nga na swalaw na. Ay naman, nakuha tanong na, ano? Kami ang kalalanan ni discuss, naging mo kaya pa kayo natatanong. Toy, ikatanutan. Yung kaya dua, amiyaw na nalangon na yung maalo sudariya di Muhammad. Langon? Yung ko tama nga ba, inalang ka na matatago mga ba? Langon, langon. Uway ka nung mga, parang kaseksya ng mga malika. Oh, why? Oh, lagi ko tama mga mata mo nutan, mga pagganuro langon. Oh, ay, nakato. Ay, mga pugamin na ng mga malaikat. Nasita na ko ikatalo, kate lang wala kaya dua manurun na surga na. Ay, ikatalo. Ikatalo at tigo nabi apianga kuanakan ataw ko surga na sahibul khulukil hasan. Suat tigo nabi so tao amapapadir mo so kapi at parangay. Mapapadar mo so kapia adat, mapapadar mo so kapia kapakituntag, na tiyang kedekentunanan aaya ingit yun na surga. Basta ko na mapiparangay. Ay question tanong na yung maanan yan, na man akhlaq, man akhlaqul jalila, anto na bisika bubentugan na riya parangay, anto na si parangay. Baya parangay na rin. Assalamualaikum. Mapipiya ka na sa baya mapiya parangay. Nalalayong ka na kangiti. Nalalayong ka na ka-smile. Baya mapiya parangay na katanya ito ni mapiya parangay. Pitero nagdiyari sana mawalladhi nafsi biyaday. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salama bainakum. Iba't ko Allah, adi kanun makasurga surga di kanun boleh yang marate. Na nawan marate na di kakse ko di kanun giginaway. Api nawan marasambaya. Api namun kanun papupuasa. Palaya kanun umi, palaya kanun dia gumrah, palaya kanun ujian ini. Oke, na anda ni ada ukan giginaway na palaya no tuberang. Oh. Tapi kata no Nabi ayah kakek si puparati na may lagi ginawa ikan. Ada mga tutulong mga sahabat itu Nabi yang malu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bagus kanu magisagay. Ato dayo kita kapag ginawa niyo. Absus salam bainakum. Takuraw niyo sa salam kung dulu-dulu na niyo. Okay, question. Ato ni kapanguraw sa salam. Bagi mo to assalamualaikum. Namanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu kang giginaway. Kung pamagayaman na niya na aya, ako bisa no kang giginaway, na salam na kunaw na ko surga na mga kunjian. Yang ada kadang niya salamira. Wah, mga politician. Oh, yang ada kadang ko kumusira. Oto, na ayam maananian. Na kena bisubu ayam na absus salam na yung uto assalamualaikum. Ayam na absus salam
nami pangurong ka so kalilintad na kapipya ginawa ko tao ade yung sabi na di ganing galipatay. Nunay sabi laza sabi limitan al wadiha. Ibarat yan. Na emang nanya na nawata ka na di gagawin. Di gagawin, di nungkit. Miyalangan yung pipoy pa sa tama-tama bubuk. Miya po ucapan. Ha? Tidak di gagawin nga. Nang yung makunyo. Anto nari problema. 20 agutalo ada bintang. Kenulubo jatah mo kawataya. Kaya di kaya ititero ko pigadun. Tapi aku pinian. Ando yan ang pangawata kanan. Tingin na siya bugi sa dilabayan. Ha? Antar ya pamilya tingin. Tingnan man ay pagkatan ko na baka nagraga. Katan subuh 25 na an makawi. Oh, dia guru pagkatin wa na subuh na. Natin hindi kami di kusi. Sana kau nu baka pagkatan mo. O baka pendiperiski wala ni nirila ka. Nagiyan ko takya kawing wata ka na ibet ko Allah kasya kito na taman sa matay na di ganyan kalipatan. Nagiyan ko tawata yan na taman sa matay na di ganyan kalipatan. Nataman ko mga watay na di kaya kalipatan na inumya ka wey kapunan mo ka. Yuti man ang susalam. Ang makang gulaw na ka sa di kalipatan ng tao. Oy. Ay dapat yun. May hospital ka, di ka pakaliw. Ino ka rin ipiliwar eh. Ano ba na rin ka piliwar ka hindi na ako jubiling na 10 agutalungi bulan di ako narinig ko. Oy. Ino ka rin pumakita bang miyak ko ako nag-iuman. Oy, nagwagi panas-big niya gitu na. Iya misita ki tingudin. Oy. Hey, dato mang udah. Lo kesemakaman na rin, gingan na nakaruma ko. Natin inawain ko na may problema. Di kami pakaliw. 10 agutalo na andil tadi itu. Ikin ang problema. Away. Katan, ani kami di kusi. Saan lagi sa pasukat ka? Away. Nek, kung baka pagkasukat na kasoy na karang. Nagyan ko takya pa kaliwi ka Romania. Naibutin ko ang makagindi ng ako adiuman. Naguda sila mga pamalipan kay ni sa beberapa. At taman sa magra-gra sila ni pitadigera malipatan. Duty man ang susalam. Away. Bayakan giginoy na daudian. Katani kan giginoy na daudian. Adi kan di teror tewaga na kasi. Away. Insan. At ano ka nun mamuko labilab. Away. Di kan di ginoy. Ugaid na may hospital na ibig ka dengan bitalan. Duty buksan yan. Ay apat keten 2 sa sotaw na piu-piu ka kebabayaan na umawlog sa ngariya buya na pagkumaka na giti buksan ko ang ginawa. Baka di pa kataling uma. Gina di pero na ingaran tasaw sanang nagatakurang kanya. Oy. Yan ang isa ba mga bangsa ko naman ano kanya dito ha. Kakagi may ito ako pa nakagi ko taka pagulutang ni Derry na gusto na kang ubi na ako. Oy. Udah nang. Okay na di ko siya nung diterima. Kaya semua na kanya madrasa na medyo at na istitu na may taka. Oy, nagbandagi. Benmiyari to kaya miya at ibaras. Oh. Mapia parangay na. Pero mana nakembu ayah yung kaya kapi aparangay ubani waya ni patiyo. Naso kapi aparangay na paganero na madagal kay tunganay. Basta mapia kay parangay na madagal kay bulayo ka. Basta mapia kay parangay na di ka kedenda bisita. Basta mapia kay parangay na maluwagir ka sa kawya. Ano din yung pati manu? Igira marata kay adat na detungan na inga. Ira marata kay adat na de bulayo ka. Ira marata kay adat na de pemisitar ka. Ira marata kay adat na marikit ka sa kawiyagan ka, pengutang ka, kami ano ba sila na din namin utang sekitar ka. Kurang kita kaya. Ano ba tiyo? So gina di saba pa, sana miya kay latanan, o gina miyakan na lang miya kwa ni Runatuma. Kaya pa ka, sabi na tanong Runo, na si tanong ko ikapat, yang kaya miya tim beli urakan, na kenapa miya tim beli urakan na dagangan, kaya miya tim beli urakan di matu na surga. Baik,
Atau na ikapat, al-mutawaffa fi tariki Makkah. Ikapat at tigunabi at yang kada kena tau kusuga na sadin saktaw akapan taga nakapatay sa Makkah. Ay ini patay ni kiyasungyan sa Makkah na mituwa niya gumra. Inusungyan sa Makkah na minay kadi na miya sakit na ro kiyapan taga nakapatay na tiyang kada kena tau kusuga. Basta kapan taga nakapatay. Ay dapat yun. Bubun miya nagkaini na iyay karo mga numay kita. Nasitan minum sa duty sa kaabaw. Kaparatigin na karupan kaya pantagya hotel na an uminya surga ta pengingangat sendiri. Bitaru Nabi man qatala nafsahu kad haram alaihi jannah. Dan jatawa magugit na miya haram ko surga. Bukan miya do ko surga. Oh, na ino tanong na po makatana kakagi may kakuan na sana ko kesa butang na riyo. Nah, ayay kalima kami apa sa juwa syaitan. Beli kamu mau jamaraw ya wingi mga pagariyan. Mga pamilya ko. Ayay kalima tigu nabi at yang kada kenatong ko surga na al muaddinu fil masjid minal masajidi imanan wa ihtisaban. Ikalimat tigu nabi at yang kada kenatong ko surga nasubilal ko mga masjid inom yakap sembayang semangat tau kapunan kulawian na tiang kedeken dina tigu nabi tau ko surga. Besta saja bila nakam na niyo kata na niya butuh-butuh. Ini na niyo nabi besta mau masuk waktu na pamagugo niyo kapangbang kayu ti mapipikir. Oh. Nare subilan niyo dese. Are deto bang udah. Diabot ni di atas perna. Ami ataran spear masalah kok mana beliau. Ayat kita Nabi man azana fa ka'annama ya'budu rabbahu fi sab'a sanawati. Sanja tawati Nabi magbang. Nama apa sa magbang na surat sa langit ay belas yan namanya kapituragun ini simbolnya ku Allah teri. Lawan anak magbang na ingat pagi pamay kana. Sampai sih. Karya. Apa mah buta karyo? Mata lagi ini kan Allahu Akbar. Okay na adna syarat pun. Aya syarat na imanan wa ihtisaban. Ay ini pagbunya na ikhlas. Aryo, ikhlas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ay nasiya gitu na ayat pihak kamu boleh kita pihak kamu mesan na mismo sekali na kebili bekerja lagunya tak masa wala tanah kebili bekerja ginonya begitu anduni pihak niak wala gurne tempatan lagi karena betul na to pihak sekali na kebili bekerja ginonya ya Allah poro-porero na mga pasadain ay betul bengira Allahumma Rabba ini yang tiara usaha imam mungkin betul yang mana dia na kenapa yang kailangan lagi mo kakapurabilibitan sabab sana belasangan wallah nakasudalitan niya lang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata surat Firman, ini resipnya kan ada dua. Nabi mata kisah. Dan sopares. Hah? Nah, manuk mayaw ya. Kenapa nama mayaw rusak? Oh. Oke deh. Aku tahu gitu. Alhamdulillah belasan orang lagi kayak pagalitan ng lokstanos yang mutua miya baloy. Wasiyatan sa irikitan pamaka batanututuno di binatianudan na mana na miya lutang tanong sa surga kaya gitu talima na miya kalalan luto ay mana niya na kasurga na miya pamasatan amay mabuka makikrasan na inuladatan amay makay mana niya na suti mo po di mamasa-basa utama mahilig sa sausa utapulugan na singwa-singwa lulugan niya na sibusan uta oras nga pangar dutong na puso sa kapagkububiin okay na nikapasaluto na makaliw
Ya kali patane nagi ngoto akeh boy esen ko itu pa pernah kiinlamun. Si bisa ko taros na kaya tanu dire sudah ngono bak life ya. Oke kan dia kapasa de guta saus. Namuling na kali patane. Wah, mana niyan na nagi piyama busira ko tanong. Eman to na ayat tenu de tanong. Na eman na tama sa bibig tan. Na takon tanong puginawa tanong. Ngutama nganda wanya nun. Kaya mana niya na antano makuha nguta dito surga ina lur katano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab si ina na malam ini puluga gawe kagi alib marami hasi busa norte muling na nakapakai nguta kabasan yang subuh na pia di subuh pia si busa do pia utama busa do gawe nakapakai begini katano to kasadigan kagi malam mo tautan oy na bunda mapia na Atay Ustaz Hussein oy nanaitan para pamanis ko Allah sa meniatan pipia sa durug tanuan niya tayo isa ko mga ustad sa isang madrasa oy sa madrasa ni Allah sa Atay Ustaz. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وطابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, nakataya kepada Daniska ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, naturwa kami ya Allah. Ya Allah, nalindi ang pusuan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napumanimata ya Allah, maka gana niya una na ulang ito maging kain niya naging imato ya Allah. Na umapagulimatan sa papaging kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, naturwa kami ya Allah, mananagos sa gingat niya. Kami akan tiga turun dan duduk kabit ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hari kami ya Allah, maafi kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ya Allah, ingin putar sabab peringatan kami ini kali mungkin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sini saya minta kuburan ya Allah. Pakan minta kuburan ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi katawan ya Allah yang sesuai ya Allah ya Rabbal Alamin. Katawan kaya Allah yang pada tanggal yang berobit akal yang si kuagum ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, relay kami ya Allah selalu dengan busanya ya Allah. Udah sakaribatan ya Allah lagu jati bubayan ya Allah ya Rabbal Alamin. Uripan kaya Allah sekalian ya Allah berdosa ya Allah. Nantara terpenakau lagi utang karena uli kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan kaya Allah ya Rabbal Alamin, apakah sabar bagi mga pamilyanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Saninga kiranya Allah saya ini kedatangin dengan sama pia ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, pakam barakatagi dalam berkau yang bigun ya Allah. Sama usarani kasih berkah dari sesuatu terkaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, turun ya Allah semua kamu dari kami ya Allah. Saya ini mana menggelubukan dengan kuda. Simbol kaya Allah. Turun ya Allah semua kamu dari kami ya Allah sama paganda lagi mutagama kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mendengar kaya Allah, turun kaya Allah semua kamu dari kami yang mabubay ya Allah. Sama siapiran lagi mutar mga agumeran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, turun kaya Allah semua watar kami mga kamudan ya Allah. Sa kapagdadadiran lagi putar ini benar mga nataw kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, naskali-kali kong puso ya Allah. Ya Allah, namin lagi na turun na duduk kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, turun kaya Allah semua tutuar kami mga nataw kami ya Allah. Sana ini pada pangaling gegara semua itu kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Turun kaya Allah semua anak kami tahu sama saudara siwul sesuatu kaya Allah ya Rabbal Alamin. Siwul kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, taufik kami kaya Allah saking adam berkau yang hidup sama saudara siwul ini pada sesuatu kaya Allah ya Rabbal Alamin. Tangan kami kaya Allah kami dapat sesuatu kami ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jika bila tengah sekarang berkaitan kami ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah Tuhan ya Allah ya Rabbul Alamin. Tolong kami ya Rabbul Alamin mati itu. Lala nusyara nutini kalimu ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Mga tutugas kami puso ya Allah. Beri lipatan kami ya Allah. Napakalanawa kami ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah napamanimir ya Allah. Pakalanawa kami sa dunia ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah gini Tuhan yang dimana kita berusaha di dunia ya Allah ya Rabbul Alamin. Rabbana hab lana amalan salihan wa tub ilaika ya Rabbul Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al muttaqin. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbul Alamin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.